nanone ni kimomo. Filime kanditswe na Katwima. Nezi filime nta hantu mu Rwanda batazikurikiye no hirya no hino ku isi we. Uziko isi yose ibinyicaye imbere inyumva. Kandi nza mu gasobanuye shahu kari rukari. None dore kabaye mpuzamahanga aho magereye. Dutangiranye umuvumvu nuko wabambaye bitwikiriye kugira ngo nibajya gufata ubuki bw'inzuki inzuki zitabarya. Bano bitwa ba beekeeper. Dutangiranye n'umuvumvu. Kinyarwanda niko babita. Nibyo ra? N'abavumvu. Jason Statham karimo cyane. Mugabo aza hano aje guhakura. Na hano bibera. Babayeho inzozi zangisha mu gashyamba kure y'abana abantu ngo buriya baranuki. Shawu cyane. Nana batagura bonema. Them in there just like that? Ubwo nyina nutura bikimuye byarangiye gutyo. Wouldn't go in there for a day or two. Had the express. Hey. For a day or two. Ntago nari kuzajya njyeyo imunsi umwe cyangwa njye iminsi ibiri wapi. Expression kick the hornet's nest. Wigeze wumva Right here. ivubu ukuntu mu cyari cyaryo riba risakuza oya ngiye ndigumira hano. Scare me to death. Bira bintu bintera ubwoba. Honeybees. Byari bimaze bino bivubi byagendaga bikica ubuki bikabangamira n'inzuki. Wipe out the whole colony. Iyo ntareba neza byari kuzangiza ubuki bwose mbega bikangiza umutima. Well, that's between. None sinzi ibyo ngibyo byangiza ubuki ugiye kubikorera iki ndabyitaho. Okay. Sawa. I understand these things. Ibyo bintu none ubundi kubyumva gendo bikemure. I just wanted to thank you. Nashaka kugushimira. For putting up with me. Kubora nyihanganiye. And all of my bees. N'inzuki zanjye. Crabgrass and weeds and you brought it. Hano hantu hari habi harabaye nk'amatungo. Blessing. Warahaje uhagira neza uhongera kwasubiza ubuzima uri umugisha. Bisa nkaho n'umugabo hano hantu atuye ari uyu mugore wamwemereye kwatura. Gusa umugore akavuga ati hano hantu watumye hagira ubuzima. Umugabo nawe akavuga ati urakoze kuncumbikira n'izi nzuki zanjye n'ibiki byose. Come back at supper time, let me feed you. Ninjoro ari kuza nkugaburire wa musore we. Umukecuru mwibuke muri Empire. Katorori. Mugabo azano hano ribyangizaga bibangamira ubuki inzuki n'imitiba muri rusange abizana hano. Arabanza afata amashanyarazi abyicisha amashanyarazi. Ayo ni amavubi. Shisha amashanyarazi. Mugabo arangije avayo. Aba nibo bitwa ngo nabafumvu. Babandi ubusanga nyine bahakura aza guhakura ubundi bisaba kujyana imyotsi kubita mu nzuki ugakuramo ubuki gace inzuki zida do ukira banzu gasa nk'uzirukana mugabo aza gukura mu ubuki wabonye ariko barakwereka ibyo bibaye tugaruke kuri wa mugore. Uyu mugore mwibuke muri Empire bamwita Felicia Rashida ni icyamamare shawo. Umugore agiye mu mashini yabona imashini ye yatatswe na virus. Kumimara imashini izamo virus. Hard drive ye cyangwa se disk dire ye yajeho virus. Umugore cyo yakoze yise ahamagara. Imashini ye ijemo. Boss turaho yahamagaye. I got one. Boss hari umuntu tubonye hano. Want it? I need Ngo mushaka. in my ear. Mushiraho ekuteri. Hit these shit. Shira bira bintu hasi shira hasi. Good afternoon. In United Data Group. Boyd. Mugora mwiza. Nabafashe iki? Boyd. Bakwita Boyd. Hello, I just got a message. Mbonye message mbwira ngo uyu mugore akimara ndagira ngo kano kantu karebe neza witonze. Akimara kubona imashini ke kijemo virus. Hari ikigo yisamagara kirebe ko yacyamukuriramo virus muri computer. Ni Boyd wamagaye. Problem with my computer. Computer yanjye ifite ikibazo. Ntugire ikibazo. Twebwe ikigo wamagaye ducuruza cyangwa se dukora ibintu by'ama antivirus. Buri mashini yashobora kuzamo virus ukitabaza company zikora ama antivirus ngira ngo mwese mashini yanyu menshi afite za antivirus. Ibyo ngibyo rero mu byo dukora. I'm sorry, I'm not a computer person. Nje ibintu bya computer ntago mba mbizi cyane. The name of your product? Harya wambwiye ngo produit mucuruza yitwa ngo iki cyangwa se nyine izo antivirus mucuruza zitwa ngo iki? Hano umuvumvu ari kwikorera ibyo yikorera. Rebe film ari guhakura. Film bayise umuvumvu. Our records show that you actually have an older version on your account, so I'm going to Twebwe rero nk'abantu ducuruza antivirus tumaze kubona ko mu mashini yawe bisa nkaho wewe ufite version ya kera ya antivirus kandi hasohotse cyashye muri uyu mwaka.
is uninstall birasaba ko iyo ngiyo iri mu mashini yawe uyaninstoringa cyangwa se uyikuramo all the latest version. none ukinstalamo latest version ugashyiramo version ya nyuma ya antivirus twakoze kugira ngo mashini ive mu virus ari gusobanura n'umukecuru. I have no idea. Ibyo uri kuvuga n'ubwo ibyo uri kubivugamo ntabwo nzi uko wabikora. How to set up everything. Ibintu byose n'umukobwa wanje ubinkoreza antivirus n'uzinkiramo cyakazinkurira murabiza abantu tumaze gusaza tuba dufite abana baza bakadukorera utuntu nk'utwo bitwa bakarinda n'abandi nkabo bakaza bagashyiramo ubwo antivirus bakeditinga ubuntu bw'ubumarenyeri. Uyu mukecuru navuga ati ibyo bintu ntabyo nzi umwana wanje ni ubinyestarira. I would recommend Umva madam, take your computer to an IT specialist. However, urabizi iyo computer yawe rero biraza gusaba kuyijyana mu mujyi ukajya kure umuntu bita Fidel Bisengimana akaba ari ubigukorera. that you will lose. Ikindi nuyishyira Fidel Bisengimana iyo computer yawe data zose ibintu byose wari ufite kuri iyo mashini yawe uraza kubibura mukecuru. They'll have to replace the hard Kubera ko biri buze gusaba ko iyo hard disk isa nkaho yafashwe na virusi bayisimbuza byose uraza kubibura barayiforumata. Remote out here. Ariko nanone hari uburyo twabigukorera turi hano tukagufasha twe nk'ikigo gicuruza antivirusi iyo mashini yawe izo virusi tukayigukuburira tukayiguhanagurira tukagushyiramo latest version ya antivirus yacu kuko utazi kubyikorera bakabikora remotely. Everything I have is on the computer. Iyi computer ngira guca ko basi ibintu birimo kuko ibintu byose mfite ni byinshi. There's actually a software package that you Hari can uburyo rero twakwereka mu buryo downloading antivirus install. ishobora kuba yamfasha nkinjira mashini yawe nkabigukorera tutari kumwe. Hari uburyo nyine mashini yawe ushobora guha umuntu nyine access akinjira mu mashini yawe mutari kumwe akinjiramo akaba yakora ibintu byose akagukorera ibintu byose mutari kumwe. Sasa uriya mugabo arabwira umukecuru ati hari application ngiye kubwira downloading kari bumfasha kwinjira mu mashini yawe nimara kuyinjiramo mbigukorere tutari kumwe kuko ndumva uri wenyine kandi ibyo bintu utazi kubikora. Tell me what to do. Sawa mbwira icyo nkora umukecuru aramwemerera. Murebe filime mwitonze. Okay, can you type this? Andika ibintu ugiye kubwira. Friend.net. friendlyfriend.net Sounds. arabimubwira friendlyfriend.net I'm there. ninjiyemo Should be a button on your ni website install. And you click on that button. kanda no hano handitse install yinjizemo nyine cyangwa se installing iyo application cyangwa se Open close on your desktop as I reinstall the virus shield for you. ubu none ngiye gukuriramo izo antivirus nkiremo Okay, basore ahita kupa umukecuru amucecekesheje arabanza abwira basore fucking clowns are paying attention. mwabigora kimwe nizere ko muri kunyumva mwese mukora ibyo mugomba gukora That you sound like a goddamn. muvuge nkaho muri amarobo muranyumva. He has got 10K checking. uriya mugore bahise binjira nyagasani wabonye ya makosa yo kwemerera abantu ngo binjire muri telefone yawe cyangwa mu mashini yawe. Umugore bahise binjira mu mashini bahita basanga hari konti y'ibihumbi 10 by'idolari hari indi konti. Life insurance annuity, Roth. Uriya mugore hariho nanone assurance y'ubuzima bwe cyangwa byandi twita ngo ni pension. IRA. Harimo amafaranga y'umwaka akoresha Holy za pension. shit. Ikindi uriya mugore hari konti afite iriho miliyoni 2 z'amadolari. Mandatory on a $2 million. Hari konti tubonye mu mashini y'uriya mugore acyemerera abantu ngo binjire mu mashini bahise binjira ku makonti. Ibi babyita kuguhakinga bakakwiba bakakwinjirira. Aba ni abasikama niko babita. Umukecuru bahise binjira mu mashini ye ati hari konti tubonye iriho miliyoni 2 z'idolari kandi uriya mugore niwe sinyateri w'iyo konti. Bivuze ngo iyo mafaranga bayatwara. Some fucking chair. Bisa nkaho ari amafaranga ariko y'ikigo nyine gifasha abatishoboye cyangwa se imfubyi. Uriya mugore nyine iyo konti akaba ari we musinyateri kuri iyo konti y'icyo kigo. Mbega urumva ntago ari amafaranga ye. Kids. Basore Strip mine and begin. ari amafaranga yose tuyamwambure. Urabe mukecuru My computer's going crazy. computer yanjye kiri kwivangavanga bigenze bite. Madame ukore kuri keyboard na gato baramubuza na waremera. Uyu mukecuru aturanye n'umuvumvu. Umuvumvu yabwiye umukecuru ngo warakoze kunyakira. Inconvenience, I'm going to credit Madame. subscription fees. How about that? I've gone ahead and deposit $500 into the account ending 02. Madame ugiye kutwoherereza rero. Account? That's an account that I manage. You log into that account and verify the transfer, please, Ms. Parker? Ndagira ngo mve amagambo. Because this Madame bitewe n'ibibazo rero twaguteye twebwe nka company ishinzwe gukora ibintu by'ama antivirus tugiye kugusubiza amafaranga wishyura buri mwaka. Mbega twakwita nk'aya abonnement cyangwa se amafaranga nyine ya company yacu wishyura kugira ngo tukurinde ibintu by'amavirus aza muri computer. subscription fees. How about that? Urabyumva gute? Deposit Giye kohereza amadolari 500 Zero. kuri konti yerwa na 020 bamaze kumuhakinga bamenye na konti ze imibare igiye iherwa. Not my account. Iyo account ntago ari yanjye. Account that I manage. Ni konti managing. You log into that account. Iyo konti yinjiremo. Please, Ms. Parker? Udurebe nimba rero bita Madame Paka. Uretse turebe Madame yinjiremo agiye kumwuriza amadolari 500 yajyaga yishyura.
There's a transfer for 50. mbonye munyohereje 50,000 ahubwo by'idolari aho kunyohereza amadolari 500. Set the hook. Umugore yamaze kugwa mu gatego ko kumutera imbabazi. Umvishije bano abasikama kugira ngo bakwibe neza barabanza nabo bakakoherereza. Uyu mugabo abwiye umukecuru ngo tugiye kohereza amafaranga yishuraga ku mwaka amadolari 500 kubera ko huye n'ibibazo bya virusi, arangisha amwoherereza 50,000 by'idolari aho kumwoherereza amadolari 500. Miss Parker. Madam Parker, I made a terrible mistake. Mwose ikosa rikomeye we. Nakagombye gukoherereza amadolari 500 none nkoherereje 50,000 by'idolari kandi abyohereje kuri konti uyu mugore amanaginga ntago ari kuri konti, ni konti abereye umusinyateri yo gufasha abantu nyine iyo miliyoni 2 zigera ku idolari nyine kumwe usanga ari nk'ikigo hagarariye nyine rwe musinyateri. Nyagasani sinzi ukuntu nkanze nabo gukohereza 500 uhereza 50,000 by'idolari. I got kids. Kandi mfite amana. Fucking kids. Ndabeshya ntabana ngira ari kujya mutinga kamujekesha ubundi akavuga. Bano barase. Oh, I don't want you to get in trouble. Sinshaka gushyira mu bibazo ngo kazi bakwirukane ngo wanyohereje 50,000 by'idolari kandi agomba kunyereza amadolari 500. I could wire the amount back. Amafaranga rekanya gusubize. We'll need a different. Ariko biraza kunsaba izindi password nanone. Uretse gato nkohereza ayo mafaranga yawe. The master password. Nashyiramo iyo password ngo yinjire muri konti ye rero ngagiye kunsubiza ayo mafaranga yandi. Aho no tugiye kumwibira. Okay, so the second we get it, muri ayo masegonda gitangira kwandika akimara kwandika mu password z'iyo konti zose tureta tuzisigaho 0. Umukecuru aza gusubiza uriya musikama amafaranga ye. Kwa kundi umuntu ashobora kubwira ati nkoherereje 50,000 by'idolari bwo ni hafi miliyoni 60 z'amanyarwanda. Ati kandi agomba kohereza wenda amadolari 500 umukecuru agiye kuyamusubiza ariko biramusaba kabanza agashyira mu password. Umukecuru aza gushyira mu password. Agishyira mu password baravuze ngo konti zose barahita bazisigaho 0, barahita bamwiba amafaranga ye. Ibi nibyo bita guscamming. Cyangwa manze bamagare kuri bank. You're probably right. Bada ibyo uvuga n'ukuri. There goes my job. Ariko akazi kanjye barahita banyirukana. Urabizi kuri bank baratinda kubahamagara n'ibiki n'ubu ngubu kuri kazi batangiye kumbwira ngo kuki nkoze kosa nkohereza amafaranga menshi. Umukecuru ashyira mu password. Kids. Pictures on Sinshaka kubura amafoto y'abana banje ari muri iyi mashini bana banje. Computer. Umukecuru ashyize mu password. Arasubmitting. Konti bahita bayisigaho 0, indi 0. Yes, turamuriye. Wabonye itsinda ry'abasikama. Cyane bano usanga Dubai barishyize hamwe. Za Dubai babaye cyane ubusanga. Umukecuru mashine yirazima. Mashine yiramuzimana baramurangije. Baramwibye. Bamwibye amafaranga ye yose. Aya yandi bita ngo ni pansiyo y'izabukuru ze barayamaze barangije na ya konti abereye umusinyateri y'ikigo cy'abandi. Ya konti baba baragushinze wenda ngo ni uza y'ikigo cy'abandi gifasha abatishoboye nayo barayatwaye ataraye. Miliyoni 2 z'idolari. Ubwo ni mu miliyari 3 y'amanyarwanda hafi. Umukecuru ibyo kuri konti abona hariho 0. Baramwibye. Bya bintu byanyu by'abakecuru namwe mu mutafite amakuru. Ugasanga barakwibye bagutetse imitwe. Hano barahari bajya banibira kuri bwa telefone. Ngo ni kuri MTN ngohereza. Cyase. MTN. Umukecuru arebye baramwibye neza. Nta natanu bamusigiye. Amafaranga yose barayibye pansiyo ze. Amafaranga y'ikigo cy'abandi gifasha abatishoboye yarahagarariye amafaranga taraye. Muzi biki? Umukecuru. Gute naba ndi ikigo ryise ibona. Uwo baturanye ari guhakura. Yita ku buki bwe. Gake. Umugabo hano ubuki afite ikintu aza akabukamura neza. Agakora ubuki busa neza. Ni umugabo amaze gufunga ubuki mu gikombe. Buri buki yandikaho ubugi bwa Kinyarwanda. Uve kuri bya bintu basigaye babatuburira njye mbona bwa Kinyarwanda. Arangije afata ubuki yandika izina ry'uriya mukecuru Elwaze abumushire nyine nk'umuturanyi. Wibukura mukecuru yambwiye ati musore uze kuza ninjoro nkugaburire. Umusore rero nawe w'umuntu ugiye ngo bamugaburire yitwaje ubuki no abumuhe. Abwira atakira ubuki mukecuru bwa Kinyarwanda. Bwa Kinyarwanda. Sigaye mugenda mugafata ibintu mukavungurira mu buki bw'amafuti bwuzuye ibisukari mubeshya ngo ni ubuki ngo bwa Kinyarwanda. Madamu Parker. Musuri yinjiye kwa mukecuru n'umuturanyi we. Yibuka uyu mukecuru bigeze kumwe yumva hejuru hariho alamu yindi y'imyotsi. Bisa nkaho hari umuntu watetse ntaze gukura ibiryo kumba buri mwotsi ukazamuka. Musore ahita akura y'icyuma ari mu nzu y'umuturanyi w'umukecuru. Njira hano. Mugabo. Rebye anabona imbunda n'amaraso mu rugo rw'umukecuru.
Don't move. ntuva aho uri. Don't you fucking... ntunyeganyegera umukobwa wamuturutse inyuma ufite imbunda. The knife. shyira icyuma hasi. arakijugunya. Hands behind your back. amaboko inyuma y'umugongo. arabikora. Slowly. Get on your knees. gake gake ku mavi yawe. gake gake. icyuma ahita akinaga hirya n'umugongo. Who the f... urinde. umupolisi. doing in my mother's house? urakora iki mu rugo rwa mama wanjye? wumve. ukora iki mu rugo? Verona yahise amagana n'umukobwa. I'm so sorry. wihangane. How do you know my... uzina ryanjye urizi. akimazaga izina ryanjye urizi utebonye mama we yirashe. yapfuye. turashize. mukecuru bamwibye. We can clear him as our best and only purpose. Clear him. uriya musore mbere yuko tumurekura biraza gusaba ko tubanza tukabinyuza mu buryo busanzwe nyine bw'inzandiko. That's your mother, I understand. ndabizi mama wawe niwe wapfuye ndabyumva. There's a world where she commits... ariko ni ibintu bigaragara ko yiyahuye nta muntu wamwishe. Suicide. You can't be Yiyahura. serious. murabe ntabwo muri seri. Loved life. mama wanjye niwe muntu wakundaga ubuzima bwe kurusha abandi bantu bose bo ku isi nzi. birashoboka ko wari uzi ko umuntu akunda ubuzima bwe atakwiyahura ariko ugasanga mumaze gutandukana yakubitanye n'ikibazo kikamunanira kwihangana akiyahura. uyu mukobwa ari kuvuga ati mama wanjye ntabwo yakwiyahura niwe muntu nzi wakundaga ubuzima bwe ariko yabukundaga bataramwiba amafaranga y'ubuzima bwe bwose. Completely ignore the big white dude in her house. nitwirengagize ko uriya musore namufatanye icyuma mu rugo rwa mama. umuhagurutse uyu musore niwe yaraje ngo bamutekere. ari hano. urebe. Right? bakwita Clay. Adam Clay? Adam Clay. I don't have much to say. nta byinshi mfite byo kuvuga. Got a couple of questions. hari utubazo duke dushaka kubaza. Doing in my mother's house. wakoraga iki mu rugo rwa mama? I was bringing her a jar of honey. nari muzaniye jar of honey. yamuzaniye ubuki bwa kinyarwanda. yaramuzaniye igikombe cy'ubuki. A jar of honey. igikombe cy'ubuki. Winnie the Pooh? urinde uzanira abantu ubuki se? Bees. njyewe nita ku nzuki. I keep bees. njyewe nyine ndi umuvumvu. How do you know my mother? mama wanjye muziranye muti? Rent some space in the barn from her. mukodesha y'ikiraro hakurya iriya nkagikoreramo ibintu by'ubuki nyine. mukodesha ikintu twakwita nk'ikiraro kinini cyangwa se bya bizu nyine binini biba biri hirya abantu badakoresha ariko nyine nicyo nkoreramo ubuki bwanjye. Fine lease. twansinyanye amasezerano y'ubukode. What the fuck were you doing? wakoraga iki mu rugo rwe rero? She didn't answer when I knocked. nakomanze niyitaba cyangwa se niyaza gukingura. Car in the driveway. ndangije mbona imodoka iri hakurya iriya. Come on, and I entered. numva umwotsi kaka aramu k'umwotsi kari kuvuga nyine kamwe gasakuza ukabimenya ko inzu umwotsi wazamutse njya kureba ni ibiki birimo. You noted. ibisiga ibi byose wabibonye. Got a law enforcement background? wigeze ukorera leta se cyangwa ikigo cya gisirikare ku buryo utudetaye nk'utwo ngutwo duto duto uhita utumenya ukavuga ati hano hantu hashobora kuba ari ikibazo. hari uburyo asobanuyemo ibintu abapolisi baravuga ati ibyo bintu bikorwa ubundi n'abantu bafite umwitozo mbega banyuze mu bintu bya gisirikare cyangwa bya gipolisi ku buryo ubona utudetaye duto duto ukamenya ko hashobora kuba ari ikibazo. Told you I'd take care of bees. nababwiye ngo njye nita ku nzuki. ibyo bya gisirikare mumbwira ntabyo nzi. ndi umuvumvu. filime bayise umuvumvu. ahita acaho ntavuga amagambo menshi ntaseka ntagaragaza akababaro ntagaragaza ibyishimo. aratuje mwinjiza mu modoka. umukobwa dore ukuntu areba nawe ni umuribwe ni umupolisi. yaje hano ko arebeye uyu musore we ko ni umuvumvu afite ibintu by'imitibano cyangwa n'ibyo yiyitirira. kureba imiti birahari koko y'inzuki. umukobwa yaje hano. mama we yapfuye. yaje hano rero mama wajya gupfa byari bimeze bite? tegetse bite kureba konti za mama we zose zari ziriho zero. hano niho uhera ubibona ukavuga ati mama wanjye wari ufite mana yanjye. umukobwa yarabibonye ko mama we bamusikaminze. abantu barahumuye barakwiba konti zawe bagasigaho ubusa. uzarebe na bwabo mobile money bwanyu mubika amafaranga barabwiba bagasigaho ubusa. barara kubwira ati shyira hano muravugana ariko nawe ubigiramo uruhare buriya kenshi kugira ngo bakwibe. ntabwo umuntu yapfa kuza ngo kwinjirire mu bintu nawe atabanshije kugutuburira. His hands tested negative for gunshot residue. uyu musore twapimye imbunda yarashe mama wawe dusanga nta bikumwe bye biriho. Mothers. niyo mpamvu tumurekuye mama wawe yiyahuye. Sadly, it was suicide. bisa nkaho nyoko yiyahuye nta muntu turi gukeka. umukobwa yaje hano kureba umuturanyi wa mama we. Mr. Clay? Mr. Clay, I need to apologize for last... nijye gusaba imbabazi ibyabaye ijoro ryahise. I realize I may have been a little aggressive. menya nanjye nakoze ikosa koko. That's understandable. birumvikana ariko birumvikana. Could I interest you in something a bit stronger?
But I'll sit with you if you like. waza tukajya gusangira akantu gakomeye oya ariko twaba turi kumwe nimba ubishaka ariko ngiye sinywa umukobwa aje kunywa inzoga nk'umuntu wagize ibyago No, thank you. na United Gin ntabwo uyinywa oya ngiye ndi umurokore niko yavuze ntabwo nyine waragoswe reka tuzinywere ndashaka kugushimira ko mama wanjye wari umaze iminsi umwitaho hese abyumva ko umusore yari umushuti wa mama we yaramuzaniye n'ubuki urumva ni umuntu nyine ni umushuti wa mama we Tried to stay in her life as much as I could. nifuje kuguma mu buzima bwa mama wanjye uko nshoboye ariko akazi nyine ni ibindi bindi urabizi abapolisi baba bagiye mu kazi hirya no The hino lonely thing. ayo umuntu ashaje abaho afite irungu At a certain age, you cease to exist. hari imyaka Used to be iyo umaze gusaza bimera nk'aho abantu batakikwitayo cyangwa se wagira ngo ntacyo bikivuze part of life, for the family. uba warahoze ubana n'abantu ubu nka famiye muri benshi ariko iyo ushaje abana baragenda hari igihe umukecuru asigara wenyine abana baragiye i Kigali guhiga amafaranga ugasanga warashaje usigaye mu rugo wenyine kandi aribwo buzima atari ukukwanga. Styles hiding in your accent. Hari uburyo ndi kumva muri accent yawe uvugamo nk'umuntu uturuka mu Bwongereza buriya Abongereza n'Abanyamerika bavuga bitandukanye uno mugabo rero ubu yari kuvuga nyine uhita ubyumva ko Icyongereza cyatari icy'Abanyamerika ari umwongereza kuva za London uyu mukobwa ariko yamubwiye Was born there. niho navukiye mu Bwongereza iyo mpamvu uri kumva mvuga nkabo ni nka kuri nyine twe n'abarundi tuba tuvuga ikinyarwanda ariko umurundi aravuga ukahita uvuga turi umurundi umunyarwanda yavuga ukavuga ngo uri umunyarwanda ariko twese wumva ikirimi n'ubundi ari ikinyarwanda n'ikirundi ukuntu mo gake gake. That she was out here alone. Mama wanjye byambabazaga kuba yibanaga hano wenyine yari yaranze kuhava kiye kwibera mu mashyamba tuzi Memories. ni byinshi hano by'urwibutso bimunyibutsa bihari. You know, I think I know why she liked you. Mama wanjye impamvu yagukundaga umeze nka musaza wanjye. He was in Marsoc, a Marine Raider. Musaza wanjye yari umusirikare yari muri Marine. He was killed a few years ago. Imyaka mike ishize baje kumwica ubwo yaragiye ahantu kwataka. Loved. Mama yaramukundaga pe. Now he'd mow the lawn and you think he invented fire. Yaramukundaga wagira ngo niwe wavumbuye umuriro. I graduated the FBI Academy. Ubwo nanjye narangizaga amashuri yanjye muri FBI Academy ndangije kwiga. That's nice. Byari byiza mama yarambwiye ngo ni byiza. She got scammed. Mama wanjye bamuskaminze she got scammed. Ibyo byamubayeho nyine bamuskaminze. But he emptied out all her. Hari umuntu wafashe konte ze zose arazifida azisigaho ubusa none barabasikama bari n'abagome konte z'umukecuru nta no kuvuga ngo basi tumusigire n'igihumbi azarya iki cyumweru ubwo dutwaye miliyoni 2 z'idolari bayamaraho yose n'icyo gihumbi kibari icyabo. Things her retirement. Amafaranga yari yarizigamye amafaranga ye pansiyo ye Every penny maxed out. nta natanu bamusigiye. She was an educator Mama wanjye yari umwarimu of a charity for kids. none bari baramutoreye kuba umuyobozi w'ikigo gifasha abana nyine batishoboye. They got $2 million out of Iyo konte rero bari baramutoye ngo bari wiyobora bayihagarariye kumwe barakugiriye icyizere y'inyangamugayo yariho miliyoni 2 z'idolari bazitwaye. You know who did it. Wabikoze uramuzi. Talked to an agent in our cybercrimes office. Navuganye n'abantu bo muri cybercrime ndebe ko babikurikirana babare no mu Rwanda barahari bari ugiye muri za RIB barakubwira ati nimba bakwibye gutyo nimba hari abantu gutyo babandi b'amatelefone hari ukuntu bari byaha nyine bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga nyine byose barabo muri cybercrime barabikurikirana. Operating for 2 years and we don't even have names. And even if we did, good luck building an indictment. Ati bambwiye ngo hari ikigo cyangwa se hari abantu benshi bimeze nk'ishyirahamwe bishyize hamwe basikaminga abantu bibana amafaranga menshi ngo mbega RIB yo muri Amerika iri kubakurikirana buri gihe bikurikirana ngo bereko bazabafata. Some defense attorney would just argue that abo bigeze gukeka bakabafata baje kurekurwa bisa nkaho hari abandi babyihisha inyuma basa nkaho barengera life savings. bagiye ngo kandi nanone ngabo bantu ngo bakunze kwiba abantu bageze mu za bukuru ngo akenshi ugasanga babibye udufaranga tw'izabukuru zabo two bari bari savingiye kumwe abantu basaza bakavuga ati narakoze cyane dore nsigaranye amafaranga azantunga kugeza mpfuye. Abo bantu b'abasaza wibuke nibo batazi ibintu nk'ibi ngibi by'ikoranabuhanga nibo bakunze gushukwa n'abo basore bakabiba bareba nyine babantu banyantege ariko ikirara nkamwe muri kureba filime usanga muri incakura nta muntu wapfa gukwibira udufaranga ahantu hose turi kubera makuru mu mufite cyane cyane bareba filime za Rocky mumaze kumenya wagwana. Maybe worse. Someone hurts a child. Ati iyo umuntu yibye umukecuru aba ameze nk'uwibye umwana muto atari cyo wibye umukecuru ni bibi cyane. Iyo babashe umwana ababyeyi baba bahari ababyeyi bakaza wenda bakaba bakubwira tutubabarije umwana bakakwiyama bakakwihanangiriza. Ariko iyo umuntu ababaje umukecuru cyangwa umuntu ushaje hari igihe abo bakecuru bahemukirwa nta n'umuntu baba bafite baregera. Hari igihe usanga abana be barapfuye umukecuru abana be bari kurata bahamagara ngo baze bamutabare
uyu mugabo niyo mpamvu avuga ati umuntu ubabaza abasaza n'abakecuru cyangwa se abantu bageze mu zabukuru uwo muntu ni mubi cyane kurusha ubabaza umwana ati kuko ubabaje umwana buriya ababyeyi n'abamurera babara hafi bagakuyemo bati ntugadukorere ku mwana atari kubabaza abakecuru igihe umukecuru arasigaye wenyine kandi namwe mwese murabizi abakecuru banyu se nimuzo mwabasize ibyaro n'abasaza hari igihe umuntu ashobora kubagirira nabi udahari ukazabikurikirana nyuma cyane ko abantu benshi bahemukiye abasaza n'abakecuru nta muntu ujya upfa kubimenya cyangwa se ugasanga nta n'ubyitayeho njye mbyitayeho kuba mu wanjye bamubabaje ikindi mfunze umutwe nanjye ndi nkubaganye imana imfashe uno muginga wakoze bino kuri mama wanjye ngomba kumubona oya ari icyo umukobwa njye ngiye kwita ku mutiba ijoro ryose ntiwaryamye umutiba niwo w'ingenzi cyane kurusha kuryama kwanjye umusore yahise yatsa imodoka ahita aza ku mutiba aje kwita ku mutiba ndagira ngo urebe filime neza hano muri wa mutiba we hari aho yakoze aho kuzamuka ubuki akuremo ikintu cy'igitelefone byaba telefone bimeze nka tastasterite bimeze nk'ibyombo aho yahamagaye urakora ibiki dore aho yahamagaye ukuntu bamubwiye twari tuzi ko yeguye wavuye mu kazi yego nareguye ariko nkeneye faveri ukeneye faveri nkeneye izina na aderesi z'ahantu ntabwo byoroshye Even the FBI can't find these people. abantu ndi guhiga na FBI ngo byabananiye kuyihiga kubahiga twe ntabwo turi FBI nta muntu watunanira rabi sore isazana brands imodoka yarayikora nk'umuntu witegura urugendo ayimenera amavuta yego koko ntago wabeshyaga abantu wambwiye gushaka babanje kungora abo bantu bari kwibisi yose wababonye bano bantu ni bande ndaza kumenya ni bande umusore bamuhaye amakuru y'abo bantu yahigaga ahita yatsa igifode cye ahita azana ni umuvumvu azanye ibibido bibiri bya essence ibijerekani urakeye kugiye hehe hano niho bita ngo United Data Group ni ikigo kirirwa gisikaminga abantu kiba abana amafaranga ibyo nabyo tuzi iki ni ikigo cyigenga hano ugeze n'ahantu higenga wahinjira kandi nta burenganzira ufite bwo kwinjira ngiye kwinjiramo indani nindangiza ntwike n'inzu yose umugabo ni umusazi ngo ngiye kwinjira ndagiza hano hose matwika ibyo ntabwo biri bubi ahubwo we wasaze subira inyuma usubira aho uturutse uzi ibyo bakoreramo hano ngiye kubara gatatu rimwe kabiri gatatu ndabigukoreye ndakubariye ngagiye gutwika etaje ngo ikoreramo abantu bishuriye mukecuru bamwibye amafaranga baba muzi ko murinda ahantu hakorera abanyabyaha birirwa basikaminga cyangwa se batuburira abantu b'abanyantege nke muri sosiyete yacu bakira ibyo bari basigaranye byose ibyo murabizi filime zehi fata ibijerekani ni umusazi ngo aje gutwika gushaka ko rusenti bamuhana ugomba kubanza ugasinyana unyuze kuri reception agakobwa kakora arasinya n'amajerekani hari izindi kampani zikora muri iyi nyubako zibwire zose zisohoke hagiye kuba inkongi y'umuriro ngiye kuhatwika bwira izindi kampani zose zisohoke zikorera muri iyi nyubako azana ibijerekani byose nzana kupa telefone kande zuru kupa telefone ni umusazi gasani mwese Need your attention, please. nkeneye ko muntega amatwi Repeat after me. musubiremo ibyo ngiye kubabwira musubiremo ngo ntago nzongera kwiba abanyantege nke n'abadafite ubushobozi na rimwe ribaho hano bitaba telefone rabe atano ku mutwe mena umutwe bano nibo birirwa batuburira abantu mumena umutwe rabe bikangamo bamutega amatwi none mugiye gusubiramo I will never steal from the weak. ntago nzongera kwiba abanyantege nke musubire mu mbega birababyita ngo nukwatuza abantu mu yandi magambo kwa padiri niko tubyita no mu nsengero zacu z'abarokora aho dusengera no muri Islam kwatuza abantu mugiye gusubiramo nyuma yanjye mvuga musubiramo ngo sinzongera kwiba abanyantege nke ndetse n'abandi badafite imbaraga sinzongera kwiba abanyantege nke ndarahira mbikuye ku mutima ko ndaca umusaraba ndawurenze ndagatwika bira y'Imana To help you keep that promise,
kugira ngo iryo sezerano rero ndibafashemo ko mutazongera kwiba abanyantege nke. I'm gonna burn this. Ngiye gutwika inotaje yose. Nyagasani uyu mugabo ni umusazi. Ibaze guhaguruka ukava mu cyaro ukinjira mu mujyi, etaje zubakitse abakire zibavunnye, ugiye kuyitwika. Ngiye gutwika inotaje. Za taje zo mu miliyoni zitwara imyaka kuzubaka. Time to go home. Byaba byiza rumwe mu giwanyu ahita amena essence. Turashize. Uyu mugabo ni umusazi. Mena essence hano. We essence ya nyayo we. Agiye gutwika etaje y'abantu we. Umugabo ni umusazi. Ni umuvumvu navuga amagambo menshi. Bishe umukecuru w'umuturanyi we. Umukecuru akora ibiki? Genda umuvumvu. To protect the hive. Njye urinda umutiba. Sometimes I use fire to smoke out horns. Hari igihe rimwe na rimwe dukoresha umuriro kugira ngo turebe ko umwotsi wasohora inzuki. Niko tugiye kubigenza. $1 million operation. Iyo operation imeze nk'uri kubangamira ihagaze za miliyoni uri kuduhombya wa kigoryi. So you can't come up here. Ntabwo wemerewe kwinjira hano. Shit. Gusa ukora ibintu by'ugukora iki? Will you stomp his ass out? Tuhagarike kino kigoryi. Robi! Stop! Stop! Yeah! Stop! Vuna! Stop! Wari igihe biba ngombwa ku muvumvu ukoresha umwotsi kugira ngo inzuki zisohoke gere ku buki neza. Niyo mpamvu agiye gutwikana. We. But you feel really proud of yourself. Kandi buri wumva urenze. Wumva utewe ishema n'ibikorwa byawe. Mu yandi magambo byo kwiba abakene abanyembaraga mu mbare ntagara abakene abanyembaraga ny'abantu badafite ubumenyi bwinshi. Impamvu ubu ngo batagetinga basaza abantu bageze mu zabukuru batazi ibintu by'ikoranabuhanga. Mbega muri make abantu bagoswe. Zano na essence Mr. bakwita Mr. Garnett? Banyita Garnett. Mr. Garnett. I don't care if your friends here live or die. Sinzi nimba inshuti zawe zipfa cyangwa zibaho. Phishing scam. Ariko umuntu wongera gutelefona hano abasaba ubufasha babandi musanzwe musikaminga cyangwa se mutuburira. We'll make a spark across. Ibyo biraza kuhita bituma haba akantu kagashirira. Fumes in here. Inyubako yose noneho ihita ifatwa n'umuriro kubera essence namenye. Anything alive in here won't be. Ikintu cyose kiri buze kuba ari kizima muri iyi nyubako ntabwo kiri buze kuguma ari kizima. Byaba byiza musohotse. Muri make n'umugabo urya ari gutegamo ibintu n'uburyo yamenye essence n'ibintu ari gucomekacomekanya n'insinga ari guhuzahuza. Uyu muntu afite umwitozo. Ni umuhanga. Ahita yisohokera. Guys, we might want to... Basoro bizi ducisheni. Barakwereka undi musaza uri hano. Nawe ibintu yabonye virusi mu mashini yahamagare abwira abantu bamutabare. Ahamagarana agiye amagara ahandi ngo bamutabare. Nyubako yose yatwaye amamiliyari n'amamiliyari kuyubaka. Umusore arayitwitse kubera ubuzima bw'umukecuru. Umwe aravuze ati buriya ni benshi bapfa. Tuvera hakurya tugaruke kuri Danforth Enterprises muri Boston. Hey. Hold on. Nibici bicyo mbere rwaje. Let me get flat white. Oya itatangira kubatuma. And extra shot espresso. Witemo nkubita na espresso n'inywere. Morning. Did we get the otoro and the... Twabonye otoro na uni. We did. Yes. Okay. Bega byiza. Gozaimasu. Umusore Hey, Michaela. Yes. It came back. The whole thing. Bya bintu byose byagarutse. It's like I can barely fucking move. Birasa nkaho ngiye ntabasha kunyeganyega pe. Oh, those are nice. Byose ni byiza. Those are the new bowls. Yeah. Two dusorori dushasha cyane. It's perfect. Jeez. Thank you. Urakoze. Ahita acaho mubona ariko kugenda utanga amabwiriza yibaraguza ku bantu wagira ngo niwe boss kandi dore ukuntu agenda. Abana baturabona kare basigaranye amafaranga ariko bana flexing iyo bari mu bigo byabo dore ukuntu bakizenguruka mu kigo cye. Said hit me on voice if there's an emergency. Warambwiye ngo ngiye guhamagara kuri telefone ariko wabaye ikibazo ari telefone yaciriye. Yego hari cye kibazo rero. Boss urumva itegeko yaba yaratanze n'umwana muto wigendera ku maskete mu kigo cye n'umwana muto w'umukire. Bana batungo nibo basigaranye amafaranga we. Hari umuntu wamuhamagara ubwo ati warambwiye ngo ngiye guhamagara kuri telefone ariko ari ikibazo gikomeye gusa. Seems we had a Birasa nkaho customer. Twagize ikibazo gikomeye n'umukiriya. I just can't comprehend why you're bothering. Sinzi impamvu uri kumbangamira. In touch with the attorney and start kugira ngo uhamagara abavoka bakemura ibyo bibazo. I think that legal's gonna... Sinyeka ko iki kibazo twagize amategeko yakidufashamo. What the fuck is going on right now? Bwira ibicu bijya mbere. Dude, just
hari umugabo waje yinjira mu nyubako yacu aravuga ngo twiba amafaranga y'abantu. All my security guys like fucking. Akubita abantu bashinzwe umutekano hano bakubita nk'ari agapapuro. What? Hanyuma And he burns the place to the ground. arangije atwika inyubako yose twakoreragamo. Call center's gone. Call center yose bayitwitse. Staring at a $30 million building. Miliyoni $30 nzihagaze imbere z'inyubako yatwitswe. Nyagasani. Giant fucking ashtray. Inzu yose bayigize. Now, you're telling me that this asshole burnt the entire building? Urashaka kumbwira ngo ikigoryi kimwe cyaje gitwika inzu yose? That's not exactly a disgruntled customer, is it? We ntago ari umukiriya usanzwe. Right now. Sir, Yitwa nde? I don't have it. Nta zina yambwira. All the cameras in the Kamera se n'ibiki byose. Fire. Byose byahiye nta n'umuntu. Kandi yari yambaye ingofero kamera ntizanamufashe n'ibintu byose byahiriyemo. Oh, he had a hat. Yari yambaye ingofero. I'm gonna hit you back, alright? I gotta go. Ndaza kongera ngo uhamagare. Uyimenyeriwe boss. Umwana muto w'umusikama. Bafunguye ibigo we. Barayatumaraho. Hey, I need to talk to you. Ngiye kuvugana nawe. What? No, nothing. I mean, if I Yaje kure musaza. like had a call center, Inshuti yanjye afite call center. turn it down, maybe Hari umuntu waje atwika iyo call center. get him, right? Wamumbonera. Get him. Namukubonera. Disappear the problem. Nyine tukamuburisha nyine uwo muntu agapfa. Ikibazo kikabura. That's way above my pay grade. Ibyo ntago ari byo unyishyurira musore. You literally ran the CIA. Wahoze uyobora CIA muze. Find some guy in Massachusetts. Urambwira ngo umuntu uri muri Massachusetts ntago wamubona ngo tumukure mu nzira. Job for the police. Ako ni akazi ka polisi. The name. Njye nkeneye izina ry'ibasi. Stay for me. Ntago ari njye uri kubwira. Keep me a million miles. Jewe ungumishe kure wacana uyu musaza yose ngayobora CIA. Urumva ni umuntu wahatari. Yep. Yego. So check it out. Daddy can't hold your hand on this one. This is clearly some kind of crime of passion, spur of the moment, someone snapped. Papa bisa nkaho nta kintu ari bumfashe. What we're gonna do is I'm gonna send you some credentials. You're gonna log into our cloud, and you're gonna look at anyone connected to the last few deals you closed. All right? I don't know. Start. Urabizi ngiye ukoreza credentials winjire mu mashini urebe umuntu mu bantu twaba mukeka twatumaze iminsi dutuburiye umenye uwo muntu nindi. Find this guy. Then what? Hanyuma nitumumenye. Get a wrecking crew together. Nitumara kumenya uwo ari we. I mean, come on. Wite muhamagara kuri yose tujye kumurangiza. Tumwice. Yeah, no, I understand. Sawa ndabyumva ngo bari umuntu bamaze iminsi batuburiye. Babakeka kare waba ubiri inyuma. Katurure. Indi telefone. Nabe. Ni wa mukobwa wa mukecuru wapfuye. Ntagazi ko umuvumvu. It's called a day off. Uyu munsi bawita umunsi wo kudakora kuki mu mamagara. Meze neza? I'm great. What? Je meze neza kubera iki? I mean, you did lose your mother yesterday. Ejo mama wawe yarapfuye. Yari yasinze dore hano yaraye mu ntebe. What do you want, Wiley? Wayiri urashaka iki? Please don't go. I'm going to yoga. Ugengeye muri yoga. Remember United Data Group? Uribuka ikigo bita United Data Group? Nico bakekaga ko ari cyo nyine kiri inyuma yo kuscaminga mama we. Komeza umbwire. You sober enough to drive? Wabasha gutwara uri soba cyangwa wasinze? Yeah. Yego, natwara. Umukobwa yisahagira none wa FBI. 2 seconds. Cya kigo cyitwa United Data Group bakekaga ko ari cyo cyascaminze mama we hari waje aragitwika. Where's mine? Kutanza neza. My car with instant gas station hot. Akana gasanze imodoka kari kamaze imigi. No. Gusome hose oya. Firefight, all the CCTV. Amashose yafashwe na kamera yahiye n'ama hard disk. He saw some jack dude in his 40s. Umukobwa ukora kuri reception avuze ngo yakiriye umugabo uri mu myaka ya za 40. Security and walk. Garaza kubita abashinzwe umutekano. Yari afite ijerekani 2 bya essence. Talking. All frequent flyers with perjury, fraud. Arangije ingaraza arahatwika. Beeps. Fucking scumbags. I want IDs on all of them. Barabaginga bose mu maranga muntu yabo. You know, this is just the tip of like 20 spears, right? Can I just have this moment? Musore itazana muri bya bikoresho byamwe abika utuntu twe. Bicara hano. Bisa nkatanejejwe n'umukecuru ro mwakiriye n'ahabishe. Hari icyo yagiye kubikoraho. Kandi abantu ya telefone. Erwaze Parker niwe muntu duheruka guscaminga. Yesterday, she's Ejo niwe twibye amafaranga ni umugore w'umukecuru umupfakazi ufite umukobwa wa muri Boston. Ntago nyeka kariwe. Barebye hakurya ro babonye. Said your boy has an old ass pickup truck. Wavuze ngo umuntu waje ngagatwika inyubako yacu yarafite ikimodoka gishaje. Cya pickup. That's him. Uriya ni wowe. Uriya ni we. Baramubonye. Ashaka kumwica. Yamenyereye abasikama. Yamenyereye business yabo yabatwikiye inzu. Babiba amafaranga. The hell are those? Bira ni ibiki? Fucking beehives. Bira ni bya beehives. I was talking. Imitiba. Guess he's
Like bee lover. Bisa nkaho uramuginga akunda ibintu by'inzuki we. Urabizi? He breaks my shit. Yansenyeye ibintu. Namwe musenye ibintu bye. Bajya ku nzuki ze. Hey! Abakira barabizi usenye taje baravuga ati nawe habura hari utuntu akunda duce atworeka nwangiza. Naye baza kumwangiriza ibyo akunda. Umusore ari hano. Uruhara n'ikiwarata. N'agapara. Rebe. Yeah. Binjira hano. Rebe. Mintan baje kumurangiza bamukure mu nzira. Where you at, B-boy? You fucking hiding, bitch? Mamujinga uri mu bwisho. Fucking face! Soka duhure man. Ahita caho. Barasa. Jo batareba. Jo umusore twabonye yitaba telefone. Bye, bitch now! Urabeho wa bitch. Ibi nimba bisobanuye iki bi. Do. Baby. Toronovis. Mujisho. Mujisho. Mujamba toronovis uri arambona. Rangije. Munigisha umunyururu. Nigisha umunyururu. Munyururu. Munyururu. Yeah. Hey. Stop. Church. Hey. Musanzi we. Muvumvu. Muvumvu. Stop. Hey. Stop. Stop. Goto. Goto. Hey. Hasi. Kirasa nibyo kitareba, kirasa ibyo kitareba, kirasa ibyo kitareba, kirasa ibyo kitareba, arakibona kari igisivili. Urebe. Do. Reka tubiganire, reka tubiganire. Reka tubikemure. Fata intoki, ahita zica. Ntukira zica. Ntukira ziciye. Munagano. Ntukira ziciye. Ahita afata igikapu cye. N'amagambo menshi avuga. Uyu mugabo ni muvumvu nyabaki. Babe, gerayo nawe mujye mupfa mutanduranije cyane. So, help me understand. Ariko mumfashe nsobanukire ko ngiye biri kuncanga. Of your business? Ukora icyana. But I'll know business. So then why are byo dukora nanjye nabyunze. Their entire life savings must be your winning. Hari menye muri babantu mwiba amafaranga y'abandi bantu bari barizigamye ubuzima bwabo bwose. You want to talk to them? Umva dufite abavoka bari bujya kuvugisha. You know this is a really nice shirt by the way. Wambaye ishati nziza yenze. Get you dog fucker. Nayo warayibye si we mada. Bego uyu mugore arabizi ko bano bantu barabasika ariko nta bimenyetso bafite kuko bafite abantu babarengera babari inyuma. Rona, if you're done, Verona nimba shift yo yarangiye. Right. Wirengera uburenganzira bw'uyu mugabo. It's nice shirt. Kubera umujinya ufite. Gafite umujinya ari kuza bashinja ngo ni ibisambo barascaminga kandi perereza si kuri yarikorwa. Wowe baza umuntu ibibazo kamujyana ukabyandika bikazajya mu rukiko akaba ari bamushinja. Abashinja cyaha ntago ari umupolisi akubwira wowe uri igisambo. Hey, ese amafaranga yo muyibya bamarira iki? Icyo gihe batangiye kurenga ku bunyamwuga nk'umupolisi nyine tu. Kora iperereza. Oh, so you like fires? Yeah, today I do. Ukunda muri uyu munsi ndabikunze kinzihiye pe kuko arabizi ko banari bo basikaminze mama we nubwo nta bimenyetso. Mother's house is on fire too. Inzu ya mama we nayo ngo yahiye uyu munsi niyo makuru twakiriye. Shit's on. Wiki. Ni makuru yakiriye ngo inzu ya mama yahiye. Wibuke ibya birara byari byavuze ngo tujye kureba umuntu twatuburiye ni ushobora kuba biri inyuma. Tumenye ni ibiki. Yageze anasanga. Wabona aho hahiye. Bimeze bite? Byagenze bite? You good? Gusa inzu yahiye ni yayindi wa muvumvu yakoreragamo cya kizu cy'inyuma. Pani imwe ya mama we nini yabagamo. Yeah. Basanzemo n'imirambo. Yesu Kristo arimo imirambo. Maggie? Maggie? Ibyangombwa by'abari abantu. Ibyangombwa
United Data Group. bisa nkaho nabo bakoreraga United Data Group. Abantu imirambo y'abantu basanze muri cya kizu wa musore yakoreragamo ibintu by'inzuki ze by'ubuki n'iki bapfuye bose ibyangombwa byabo biragaragazaga ko bakoraga kuri ya nzu yahiye. Yari Bogaro wapfuye. Urakoze uyabitekerezaho. Umeze neza? Wiley, I'm good. Yego meze neza. You think there's even the remotest chance that the dude who burned down United Data Group is the same guy renting the spot from your mother? Ese mada nta kitekerezo utangiye kugira cy'uko umuntu watwitse iriya nyubako y'abantu bibye mama wawe yaba ari wa muntu wakodesheje inzu ya mama wawe? Utangiye kubikeka wowe? The beekeeper. The beekeeper. Umuvumvu. Nta n'izina rye bari kuvuga. Umuvumvu. Iriya nzu batwitse niyo ubusugi bwanjye babunyamburiyemo. Bebwe n'ikizu cya mama we cyabaga inyuma uriya muvumvu yari yaraje gukodesha uyu mukobwa yahise avuga ngo iriya nzu batwitse inyibutse ukuntu ubusugi bwanjye aribo babutwariye. None banayitwitse icyo nacyo kirambabaje. Ibi filimi yo hano uyu bamuciye intoki. Uyu bamuciye intoki yaje hano. Ibi filimi muciye intoki umusikama. Dore boss w'abasikama ahantu ari baba bari kumukorera utumasaje bamwitona umwe. I have to wait. I gotta take this. Ikanitaba ino telefone. Yo, what's up, player? Meze bite Prior? Tell me what a good job you did and I put you on a... Nizere kugiye kumumagara umbwira akazi keza wakoze. I'm so sorry, Mr. Mbabarire Mr. Danforth. Mbabarire. This up or you... Ibintu wongera byangiza. None uri kurira. I'm not crying. Ntago ndi kurira ndi kuva maraso. Ndi kuva maraso menshi. Why are you bleeding? What do you... Kuri kuva maraso. My fingers? Intoki zanjye. On my right hand. Izakaboko ikiganza cy'iburyo. Bazikase. Fuck off. Mucho. Go. Mucho. He. Nanone who the fuck is he? Tell me. Ariko ubundi uwo muntu ninde ni muntu ki? I don't know. A fucking beekeeper. Simuzi ariko numvisha yiyita ngo ni beekeeper abandi bamwita nyine ngo ni umuvumvu nanjye nabonye ari umuvumvu. Honey and it fucks with. Akora mu bintu by'ubuki afite imitiba. What's he saying about bees? Ibintu by'inzuki bivuga yiki? That he was like protecting. Yavuze ngo or something. Ngo arinda umutiba n'ibindi ntazi. Arinda umutiba. Ahita avayo ngo arinda umutiba. Hey. Gasani. NFTs? I fucking NFT. Ahita muzirika. Umva, ufite amafaranga menshi nagwa. Aramuzirika. Uyu mugabo ntavuga. Hey. Muzirikira hano. Ntuva huri. Ntuva huri. Nubundi nago nava hundi. You're fucking crazy, man. Umusazi mwana yarabyumva. Baraza hano. Fata iki. Rebe. Fata ikintu cy'ikigozi. Jomba muri moteri hano. N'igikapu. N'igikapu. Rebe. Nangije. Yatsi imodoka ye. Imodoka yico kandi yiziritse kuri uyu mugabo. Yamuziritse ku modoka. Stop. Manura mu mazi. Abakwishe nabi. Umugabo ahita yimanukira. N'igikapu ku mugongo. Tavuze amagambo menshi. Telefone iri hano. You have the pleasure of speaking with. Ese nabandi kuvugana nandi. Fuck you. Aramutuka. That's who. We niwe muri kuvugana witwa ka. Niwe muri kuvugana. Gaki ni iki bya bintu bya Kadafi. We niwe muri kuvugana. You burned up $1 million. Watwitse inyubako yari magaza amamiliyoni n'amamiliyoni. Now I'm gonna burn you down. Ubu rero nubwo natwitse inyubako yawe niwe uri bukurikire gutwikwa. Tell me your name. Ariko nagwa mbwiye izina ryawe. Izina ryanjye nari kubwiye. Fuck you. Banyitura kijyaho. Can remember it. Ibyo byibuke ko ariko witwa. I burn you down. You understand me? Ndaza kugushyira hasi mbere kunshyira hasi. You cannot comprehend. Mfite imbaraga utahangana nazo utanakumva. Urasa nkaho ukiri umwana muto. Don't have estate planning. Bisa nkaho utaragira imipangu myinshi y'ejo hazaza kuko uravuga nk'umwana muto. 28 years old. Wow. Mfite imyaka 28. Iyo myaka irahagije. About to show you. Ndaza kukwereka ko iyo myaka idahagije kuba wamenya gutegura neza iby'ejo hazaza. Ubusore bw'imyaka 20 buri mu mayoga. Ndaje nkwereka ko utaramenya gutegura neza. Cyari kimwe ngo mfite igisirikare ngo wenga utabasha kumva. Ndaje nkwereka ko utaramenya gutegura ukiri umwana. Ku myaka 28 iyo ngari muri 40. Amakuru aturuka Springfield. Hari imirambo bahavumbuye ahantu mu gafamu kari gahari gato. And you say one guy did this? Urashaka kumbwira ko umusore umwe wishe abantu bose? Killed 7 armed men. Yishe abantu bafite imbunda 7. Yep. Atarashi. Said he was gonna kill me. Nanjye yambwiye ngo aranyica umwana yaje kubwira muzehe. Data mining
consumer service. Arya ibintu bya bindi ujye umbwira ngo bya data mining consumer service business ngo niyo ukora abeshya. Niko yari abeshya muzehe. Something like that. Yebyenda kumera nk'ibyo. 9 million a month, one office. I've got like kwezi office yanjye mwe bundi yinjiza nka miliyoni 9 z'idolari umva amafaranga yinjiza ariko kandi afite za call center nyinshi z'abaskama. Iyo byanze nyine ntabura miliyoni 9 kuri call center y'abaskama. Ari ikintu wabuze kuri musore. That is a beekeeper. Yavuze ngo ni beekeeper gusa. That's like his whole brand or whatever. Wagira ngo ni nka brand ye nyine yita ngo ni beekeeper. Yita umuvumvu Yesu Kristo. Musaza yari kanzu umusaza yahuza ayobora CIA acumvira iryo jambo ngo uwo musore bamwita beekeeper yari kanzu iki. Muze yari kanzu. For someone who has elevated. Umuntu nk'uyu nguyu bo warazamutse akagera kuri urwo rwego rw'ubuhanzi cyase rw'ubugeni. Mbare rw'ubugeni. Well beyond Mona Lisa. Uyu mugabo twamwita nk'umuntu washushanyije igishushanyo cya Mona Lisa. Yakoze igishushanyo cy'ibihe byose. Nakoze ikosa rero rimeze rite muze. You've done something. Sinzi ariko wakoze ikosa. You disturbed the beekeeper. Umeze nk'umuntu wabangamiye umuvumvu, wabangamiye beekeeper. Oh, okay. None se nimba nabikoze. Kubera iki se umuntu bundi wita ku nzuki umuntu ngongo w'amafuti namwitaho. If a beekeeper says you're going to die. Bano bantu bitwa ngo ni ba beekeeper cyangwa se umuvumvu yavuze ngo uraza gupfa. You're going to die. Uburi buze gupfa. There's nothing I can do. Nta kintu nabikoraho nawe nta kintu wakora ngo umuhagarike ubwo uraza gupfa nimba yabivuze. Like what do you even do here? None se ubwo wabukora iki? What good are you? Ubundi se ubwo ushoboye iki? Yeah. Va musore. I did 35 years. Umva nakoreye leta imyaka myiza cyane 35 nkorera leta ya Amerika. Culminating as director of the world. Nakoreye ibigo byinshi biyobeye ku isi, nakoreye ibigo by'ubutasi hirya no hino ku isi. Nakuriye CIA. This job is a favor to your mother. Ariko kano kazi impamvu ndi kugakorana nawe wacana we nukubera faveri cyangwa se ni nka mama wawe mba ndi kubikorera nago nakabaye mukorera kano kazi. Keep Danforth Enterprises. Kugira ngo kino kigo cya Danforth gikomeze kimeze neza. Keep her reputation. Kugira ngo mama wawe izina rye ridaseba. Niyo mpamvu naje gukora kano kazi ubundi ngiye nakagombye kuba nkorera leta. Oh, sit down. Nanjye ariko mfite izina ryanjye icara wakigoryi. With you, umuntu aba yakwihanganiye nihanganira kwivumbura kwawe ko amafuti. I'd kept you out of jail. Ukora amafuti menshi nkagufunguza ntujye muri gereza urumva nawe ufite umuntu we CIA yakurwanaho. Endless stream of makuru numva ngo ukoresha ibintu by'imbuga ngo bicuruza abana b'abakobwa babandi bindaya ngo gucuruza amavideo y'ubusamba urumva ko uyu muhungu ari rwiyemeza mirimo ngaho numusikama afite imbuga acururiza amashusho y'abakobwa bambaye ubusa basambanira habagurira hindaya. You're a drowning man. Umeze nk'umugabo uri kwirohama wa mwana we. Ibyo urabizi kubera business ugenda ukora. Hari igihe umuntu agenda akinjira muri business zitemewe n'amategeko nyinshi zo guhemukira abantu ukajya ubona kari kurohama nawe ubwe. Get right, I'm scared. Ufite ubwoba cyane, mfite ubwoba bwinshi cyane. Terrified. Ahubwo ni bwinshi burakabije kandi nawe ukwiye kugira ubwoba wacana we. Well, let's just tell me what the fuck this guy. Umuntu umuntu witwa beekeeper ninde? Ko numvugize ubwoba. He's probably the last pair of eyes. Uwo muntu niyo maso ya nyuma uri buze kureba. Bwa nyuma bakabona gupfa. Mbega niwe muntu wa nyuma ni muhuru uzayitupfa. Mbega niwe muntu numara guhura n'uwo mugabo nta wundi muntu muzongera umvisha iryo jambo ariko muze baramoje ngo uwo muntu wita beekeeper ni muntu ki muze mva ijambo yasubije umuhungu we arabwira ngo niwe muntu wa nyuma uzabona muri make umunsi wahuye nawe niwe wenyine uzareba nta amaso ye ni uzareba nyuma ye nta wundi muntu uzongera kuba ugifite ubushobozi bwo kureba uzaba warapfuye. Ati uwo mugabo niyo maso yanyu muzabona bivuze ngo nyuma yo kumubona nta wundi muntu azongera kubona we azahita apfa. Okay, none kuri field office ya FBI iki kigura kibuka abantu bakora n'abahaka n'abatubuzi n'abaskama n'abaki. He's in the book. He is a known mob associate. Uyu mugabo nawe yakoranaga nabo. I've got PD chasing. None yaburiwe irengero. I had some analysts run some shit and I think nabwiye abanaliste benshi cyangwa se inzobere nyinshi mu byerekeranye n'ubusesenguzi ngo bankurikiranire. Dude, I think United Data Group. Nakeka kira kigo United Data Group. So there's got to gifite izindi call center nyinshi cyane hirya no hino. All of them and that kandi zose zikontororwa n'uriya mugabo. This could be like a bisobanuye ko $1 a year operation. Bari abantu ku mwaka bashobora kuba bakorera mu miliyari n'amamiliyari. Did you hear a single word I just said? Amagambo ndi gukubwira kuyumva. Bivuze ngo kira kigura musore yatwitse ntago ari cyo cyonyine. Gifite ibindi andi mashami menshi. And hanyuma I was just thinking you come in here hungover on your day off. Ndakeka waje ku munsi wawe wo kuruhuka uri hangover. And the whole squad has in 2 years. Yeah, well, they fucked with my family. Bamenyereye famille yanjye. What'd you get on Clay?
Clay wamumenye yaye makuru. Clay ni wa mundi bita ngo ni beekeeper. Yeah. He's a ghost. Uriya ni umuzimu nta makuru tumufiteho. What? Wiki? Yeah, all I have is a birth certificate. Icyo dufite ni certificate y'amavuko nta kindi. Nta handi hantu wagira ngo nta hemberwa muri banke, nta credit card agira, nta ratega indege na rimwe, mbega nta makuru y'uriya musore beekeeper bafite byibura ngo uvuge ngo ajya atega indege agiye hanaha bahita babibona bakavuga ati dukurikirana abagiye gukora yakahe kazi, nta ratega indege kuva yavuka, nta ranga muntu usibye icyangombwa kigaragaza ko yavutse, nta yandi makuru tumufiteho. Database I can think of. Ibikumwe bye nabishyize muri database ahantu hose nta kintu kigaragaza kabaho. This dude is former military all day. Yabarigeze kuba umusirikare se. Nta kintu kimwe kibigaragaza. Did or Adam Clay doesn't. Adam Clay meze nkatigeze abaho niko yitwa. Which is terrifying. Ibyo rero nibyo biteye ubwoba. Classified program. Ashobora kuba ari muri porogaramu ya leta y'ibanga. Leta y'Amerika iri gifite porogaramu z'ibanga z'abasirikare b'ibanga baba bari kora akazi nyine ka danje ku buryo usanga amakuru yabo barayasibye hirya no hino ku buryo n'ahantu bajya kuneka cyangwa ikintu bajya gukora hadugerageje kubashaka babura nta muntu wamenya akazi bakora bano bikangamo. Uriya mugabo witwa Special Agent Wiley. Okay. Let's go. Tugende. They found the guy Garnett. Wa musore Garnett waramubonye. Tujye kumureba. Garnett ni wa wundi nyine banaze mu nyanja akamanukana n'imodoka bayimuziritseho. Jessica. No, why I'm calling. Ndakiye kuzimpamvu mumagaye. No, I do anything. Urabizi nagukorera buri kimwe. Anything. Icyo ari cyo cyose. For you. Ku bwawe. Derek scared shitless. Umwana wanjye Derek afite ubwoba. Hari umukecuru wahamagaye wambaye idarapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gatuza. Murabizi abagabo mubona ninaha bambaye amasuti yagiye ari utuntu tw'utudarapo tw'igihugu. Murabizi akaza kenshi abakora. Uyu mukecuru wamagaye nawe yambaye idarapo rya Amerika mu gatuza. Nubwa mbere mbonye umwana wanjye afite ubwoba muze. He's made his bed. Ameze nkaho yishinguye pe umwana wawe. Board seat on the holding company, that's another $1 million a year. Plus you promised you take care of him. Njye nagwaye company kwinjiriza amamiliyoni menshi kuyikurikirane unsezeranya ko umwana wanjye uzamurinda. Look, I don't need that. I have enough. Ibyo nago mbikeneye njye nari mfite amafaranga yanjye. Umwana wanjye uraza kumurinda. Yeah, you have my word. Yego, ndabigusezeranije. Wallace. I still think of you. Ndacyagutekerezaho barakundanye yari umugabo. Rimwe na rimwe. Sometimes. Rimwe na rimwe. Muzera kupa umukecuru ararinzwe bari mu ntoki. Tugaruke nanone ku cyicaro cya CIA. Telefone. Why are you calling me on the never? Kubera icyo umamagaye kuri iyi nimero. This is priority 1, Janet. Janet birihutirwa. One, I would know about it. Look, I'm heading downtown to a POTUS. Umva ngiye guhura na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umvishe ariko ngiye guhura na POTUS. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita POTUS. Ngiye guhura na POTUS mbwira vuba. Bigaragara umugore bahamagaye ni umugore ukomeye cyane wo muri CIA. Banzu nyumve. Uyu musaza niwe yoza yobora CIA. Work for, don't you? Oh yeah. God help you. Uzonkorera ndabizi. Well, Director Howard. Director Howard. Friend seems to have caught inshuti yanjye noya. Attention. Bisa nkaho yakoze ibintu bitagombaga kuba. How else to say this? Sinzi uburyo bundi nabikubwiramo. Ariko hari beekeeper. Wait, a beekeeper? Beekeeper wanyawe se. Muvumvu ye. Ntabwo byaba ari byiza. Ati umusore wanjye hano ari guhigwa na beekeeper. N'abayobozi ba CIA yo bumvisha ijambo ngo umuvumvu barikanga. 7 today. Amaze kwica bangahe barindwi uyu munsi. You busy making funeral arrangements? Ndumva muhugiye mu gushyingura. Not jokes. Nyeneye ubufasha sinyeneye buragi. Mumfasha amagaye kuri CIA ngo bamufashe gushyira hasi beekeeper. Hano baje hano. Is that Garnett? Woni Garnett? He's strapped to an old pickup. Bari bamuziritse ku gipikapu gishaje. Reba hakunino. Bari babanje kumuca intoki. Tugaruke Washington DC. Ahari kubera Rwanda Day. Siho turi. Does this mean you've taken pity on an old man? So your problem? He's retired. Uwo beekeeper wambwiye ngo tuguhigire. Programu yacu biravugwa ko ngo yeguye atakiyikoramo. Wa musore. Bisa nkaho iriya programu kuko nguko twabikekaga cyase bigeze kuvuga ngo ni programu yibanga cyane. Uno mugore sivuga tura musore bisa nkaho yeguye muri programu yacu ya beekeeper. Ntaga gikora. Well, that changes everything. Ibintu byose ndumva bihindutse. The current active beekeeper is aware of ariko twamaze kubwira beekeeper nanone wamusimbuye ngamukurikirana mushyire hasi. Things from here. Ibintu araza kubikemura. We tuza nshuti yanjye ya kera. Urakoze. Current active beekeepers are fucking lunatic. None se uwo beekeeper wamusimbuye uriya si wa undi mwambwiye ngo ni umusazi. Moved months ago. Si mwakabaye mwaramwirukanye. Reka Imana idufashe. Hatururi.
hakurino aro bahise bandikira Adam Clay mu mwici Adam Clay ngo bamwici dore Adam Clay nguyu bahamagaye kuri office ya ba Beekeeper ngo bamwici ngo hari Beekeeper waje aramusimbura Rebi uyavuye mu kazi yareguye ni programu ya leta yabitwa ngo ni ba Beekeeper yayivuyemo ariko ngo aramusimbuye kandi ngo umusazi areba hano buki n'ubuki bisho wa mukecuru yaramushiriye batumye yiyica ari hano ari yaje izigonga mugore fire mugore umeze nk'umusazi ahita avayo Excuse me. Bebe imodoka za polisi ni Beekeeper simbuye uriya Adam Clay le polisi uburyo yirasamo yarangije gufatira essence Bebe You've been a busy bee. maze iminsi uruyuki ruriho uruhuze I'm assuming you're my replacement. ati wakagombye kuba wareguye utakiri mu kazi ati reka mite nekereza ko ariho wansimbuye umugano uyu mugabo ni umwongereza yavuga uhita wumva baga byanga musimbura we biranga kure y'imbunda umugabo arabura nako bamusimbuje igihe umuntu agenda bakamusimbuza ibyo babonye dore ikibunda dukiza imbunda fire uyu ni umusazi mugabo azano fatira bwa buki mutwe uyu mugore kuko ni umusazi bamusimbuje hari igihe umuntu aba yarari mu kazi bakabura icyo bamusimbuza bagapfa gushyiramo icyo babonye yaragiye bamusimbuza umusazi yicaye muri essence ahita amutwika arimanukira ahita atwika arimanukira avuga amagambo babonye ibyo bansimbuza urebe ukuntu amureba yaragatwitse urebe ukuntu akareba uko niwe bansimbuje kwe rebe ukuntu akareba babonye ibyo bansimbuza nk'iyo mbonye umuntu ari kureba filime y'ababana ngo yarabonye ibyo ansimbuza ni nko gusimbuza ikamyo rifani ibintu bidahura agahene muri buko tumoto bitaga uduhene kagasimbuza igikamyo samuterera amukata urutoki ahita rubika ahita yimanukira bucece nkeneye imfunguzo z'imodoka yawe akira rwose nkeneye ko nizi imodoka yise sitasiyo nuko yaturitse fashe imodoka y'abandi aciyeho wibuke ikigo yatwitse gifite andi mashami habaye ikibazo umuyobozi wa CIA ikibazo cyawe ntago cyakemutse byiza we yari yasabye ubufasha ngo yohereze Beekeeper biranze yohereje undi iyi ni surprise pe The beekeepers have studied the situation and have decided to remain neutral. ndetse ibiro byaba Beekeeper byamenye kino kibazo byahise bihitamo kwifata ntago biri bwongere kugutiza undi mu Beekeeper ngo ajye kurwanya uriya mu Beekeeper. How can I do that? None gute babinkora? Man, for fuck's sake. Sorry, Wallace. Mbabarire Wallace. You're on your own. Ubu uri ku giti cyawe ubyikemurire cyangwa baga wifashe. Thought you could fucking handle this. Apana nzi kuri ubikemura. Nabikemura nyine nabikemura. Amwita papa ariko ntago ari we mubyaye. Ariko twamenye ko yakundanyeho na mama we. Thank you. Murakoze. Got for us, detective. Bageze hamwe handi hahiye. To vehicle. Ira ni imodoka y'umugore. To Anisette. Yanditse kuri Anisette. ATF en route. ATF bari mu nzira baza hano kugira ngo babyite. They coordinate ATF. Ariko ATF tuyirusha kazi. Why I called them? Ngwino nkwereke impamvu nabahamagaye. Hamagaye ikigo bita ATF. Kize gikurikirana ibibazo abana aba FBI. Minigun. They use those minigun vehicles. Izi ni imodoka ubundi ziba ziri ku modoka ya gisirikare yaba abasirikare ntago ari imodoka umusivile yaba afite. Do you know that puppy shoots 6,000? Iyi mbunda mu munota umwe ishobora kurasa round zigera mu 6,000. Imbunda nta musivile cyangwa ntago bayicuruza muri Amerika bacuruza imbunda nyine bakabaza abaturage nyine ariko ntago iki kibunda ntago kiba gicuruzwa ku muturage. You know that's 100 rounds a second?
Yep, I know. Did you know that you know a lot? Yeah. wari ubizi ko uzi ibintu byinshi yego ndabizi Minor than math. Pretty smart guy, actually. kubera ko ndi umuhanga Who Anisette Landris is? none nyiri imodoka ninde rero mbwira One who doesn't exist nawe twarebye dusanga ntagabaho in a government muri database. database za guverinoma ntagabaho nawe ni umuzimu Friend Adam Clay. nawe neza neza ameze nka Adam Clay. Beekeeping for beekeepers. Beekeeping for beekeepers niko igitabo afite cyitwa iyi ni indi mpamvu Landris is like Anisette Landris ameze nk'inshuti yacu Adam Clay turi guhiga. Do you know it's that way? iranzira uzayijya Springfield. ijya muri hari hakurya ni Springfield. Call center was torched. hara niho hari ya call center batwitse. Wait, where Adam Clay's headed? none iriya nzira yafashe we yerekeje Boston. ni muri Boston. Let's go. reka natwe tujye muri Boston kurikira uriya musore nimba yasize atwitse hariya hakurya tugagiye muri Boston guhiga ikindi kigo. Urebe yo meze bite nshuti yanjye meze bite nora abasore bahari Malone, don't play with those things, they go off. mwikina n'ibyo bintu sha mwikina n'ibyo bintu mwegereye ni abasore bafite imbunda n'abasirikare Sworn in as director. ubwo narahiraga nk'umuyobozi I was running programs I never imagined existed. baje kunyereka porogaramu ntari nzi ko zibaho pe wumve ati ubwo bangiraga umuyobozi wa CIA nasanze guverinoma ya leta zunze za Amerika buri kigira porogaramu nanjye ubwanjye ntari nzi ko zibaho leta buri bifite amaporogaramu ikora mu tuntu yikorera utuntu twayo rero There are programs even I hari porogaramu leta ikora nanjye umuyobozi wa CIA ntari nemerewe kuba nagiraho amakuru cyangwa bazimenyesha like the beekeepers. cyane cyane nka porogaramu leta ya Amerika ifite yitwaga beekeepers nabitwaga ngo nabavumvu. The honeybee. It's always had a special relationship with humanity. aba ngaba bitwa ngo ni honeybee bari bakuriye cyangwa se icyo kigo cyitwaga honeybee aricyo cyabagamo ba beekeepers. icyo kigo cyagiranye ngo umubano mwiza n'ikiremwa muntu wa mubano twita ngo ni umubano wera. No bees, no agriculture. kubera iki turabizi twese ko nta nzuki zihari nta buhinzi bwabaho ibyo byose turabizi nyine abantu ngira ngo mwarize muzi akamaro k'inzuki ku isi buri inzuki zitari ku isi ntabwo ubuhinzi bwakorwa ku isi. No agriculture, no civilization. kandi nta buhinzi buhari nta terambere ryaba ku isi nta civilization n'imwe yaba ku isi ubuhinzi butari kugenda. buri ubuhinzi ni ikintu cy'ingenzi n'abantu bashora imari mushore mu buhinzi. ubuhinzi ni ikintu cya mbere kiba gifitiye igihugu akamaro. imirire muri make buriya kugira ngo dutekereze nuko tuba twari mbega ubuhinzi buza ubundi mbere y'ibindi bintu byose. uko ubuhinzi mbega nk'uko natwe tuvuga ati kurya biza mbere y'akazi n'ibindi bintu byose kugira ngo tubone imbaraga zikora ku kazi no guhiga amafaranga no gutekereza imibereho myiza yindi. igihugu cyacu ntabwo kimeze nk'umutiba bitewe na systeme y'abakozi n'uburyo gikorwamo. If any of the beehive's complex no kuvuga ngo are compromised, the hive collapses. no kuvuga ngo igihugu bundi tukibara nk'aho ari umutiba. systeme y'igihugu kigenderamo tukibara nk'ari systeme y'uburyo inzuki zikoramo cyangwa se umutiba ubundi uba westaye. inzuki bundi zikorera mu gutyo mu mutiba noneho umutiba ugasanga ufite umwamikazi buri inzuki zigira umwamikazi. no kuvuga ngo iyo hagize igipfa rero mu mutiba systeme yose y'igihugu iba yangiritse. umva ko kantu muze ari kuvuga hari umuntu rero kera wahisemo ngo dukeneye akantu ko gutuma igihugu cyacu kigumana umutekano. niyo mpamvu dukeneye ikintu kidakontororwa na perezida w'igihugu ikintu kidakontororwa na systeme y'igihugu.
wapi dukeneye ikintu kigomba kuba kiri hanze ya system. The system. It's one mission to keep. Mbega yari misi imwe yo kugira ngo system y'igihugu ibiri ku murongo. Ndaje mbibasobanurira. I've given all resources. Nibwo rero baje ndagira ngo mve kano kantu muzi kano kantu reka tugatindeho. Ati habayeho igihe kivuga ngo abayobozi bayoboye igihugu nyine. Hari igihe yaba umuyobozi w'igihugu ashobora kurengera akaba yakora amakosa, hari igihe bamwungirije system yashize ishobora gukora amakosa, mbega hari igihe ubuyobozi bwose gwera hejuru inzego zose zishobora gukora amakosa, ugasanga igihugu system cyakagendeye igihugu cyataranye muri rusange cyabaye igihugu cy'akajagari. Ati icyo gihe rero nibwo hari umuntu watekereje aravuga ati tugomba gushyiraho icyitwa ngo ba beekeepers cyangwa se abashinzwe kurinda mbega bita ku nzuki abavumvu babandi bita ku mutiba ubwo turawita system y'igihugu. Nibwo bashyizeho abantu badakontororwa na president badakontororwa na system yose y'igihugu, bo bashinzwe kuba bicaye hanze ya system, babona system iri kuva ku murongo bakaza kuyishyira ku murongo. Mbega ubwo niba abantu bashobora kubona na president w'igihugu yakoze amakosa bakaza bakamushyira ku murongo, babona minister cyangwa se system y'igihugu yose yatananye bakaza bakayishyira ku murongo. Abo nibo bitwa ba beekeepers. Niba uriya musore akoramo ntago abo ngabo bayoborwa na system ibiriho mu gihugu. Empowered to act on. Abo ngabo bahawe ubushobozi bwose bushoboka, baratozwa bahabwa imbaraga zose zishoboka kugira ngo bo bajye baca urubanza. Umvishije amagambo ariko They have quietly worked. Bamaze imyaka myinshi cyane bakora bucace kugira ngo igihugu kibe kiri ku murongo cyangwa se umutiba. Igihugu ubwo turacyita umutiba cyangwa se system y'igihugu kibe kiri ku murongo. That is until now. Ibyo ngibyo rero uyu munsi nibwo byaje kwangirika kumva kubeshya. Bivuze ngo uriya musore twiboneye, uriya beekeeper wacu yemerewe abiherewe ubushobozi kuba ntago ayoborwa n'amategeko y'iki gihugu, ntago ayoborwa na system ukiri we abagomba kurinda system. Yabona ari umuyobozi utanye cyangwa umuntu wese ushobora kuba yatana, yemerewe kuza kamuhana. Iyo yaba ari president w'igihugu uriya musore bifite uburenganzira kuba yazagahana president cyangwa undi muntu wese ukomeye mu gihugu wakora ikosa rihabanye n'iby'igihugu kiyemeje kugenderaho, arabyemerewe. None bisa nkaho beekeeper weguye yamaze kurengera yavuye muri iyi program ndetse ari gukora amakosa yizera ko ari gutabara umutiba cyangwa se ari gufasha system y'igihugu. Nimvuga umutiba ugumve system y'igihugu cyangwa se igihugu. Can somebody just pick up the phone and tell this yahoo to stand the fuck down? None se n'abayobozi bamutelefona bakamubwira ati wagahunguwe wikomeza gukora ayo makosa ko numva ari umukozi wa leta. Beekeepers don't do. Icyo ni ikintu no ba beekeepers batajya bakora, kubabwira ngo hagarara wikomeza ibi ngibi nibi. Nta muntu ujye babuze icyo gukora. Wibuke bafite ubushobozi bwo gukomeza bo bagashyira system ku murongo. Nicyo kintu batorewe. Stand down. Ntago bajya batuza ngo babwire ngo va ku bintu, ntago bajya bava ku bintu. Like bees themselves. Kimwe ndetse n'inzuki. Keep working until they die. Ba beekeepers bakomeza gukora kugeza bapfuye. Bivuze ngo ntago ari umwe muri twe. He's not like you. Oya ntago ameze nkamwe. Aba ni abasirikare. Yego muri abasirikare bakomeye b'igihugu batojwe pe. Bamwe muri mwe mwahoze muri SEAL team, abandi mwahoze muri Delta Force. You are another. Abandi ni Special Force. Pussies. Mu yandi magambo mwebwe muhuye na umva magambo. Kano kantu kumva. You're Tier 1 operator. Ati muri abasirikare bakomeye pe. SEAL Team 6. Bamwe muri ba SEAL team, abandi ni Delta Group, Delta Force, abandi ni Special Force. In other words. Mu yandi magambo mwe. Pussies. Muri pussies, muri amapusi. Pussies muyizi. Muri make ni kubabwira ngo ba basirikare mu gihugu babitwa ko bakomeye ba Special Force, ba Delta Force, bano bitwa ngo ni ba SEAL Team 6. Abo bose ngiyo bageze imbere y'uwitwa beekeeper kubera umwitozo beekeeper abafite. Ngo mwebwe muba muri amapusi. Pusi yingiyi mwirirwa muzana mu ngo zanyu igira imbeba. Amapusi simuzi kari imbeba se. Muri make n'ukwanga abandi basirikare bita ngo barakomeye mu gihugu baramutse bahuye na beekeeper, imbere ya beekeeper baba ari amapusi. Niko muzehe havuze. Na amapusi utujangwe se ubona tujanga ukuntu tuba ari duto turya imbeba twiruka inyuma y'imbeba. Ati mwebwe imbere uriya musore. If you were in the same room, mubaye muri mu cyumba kimwe bafungiranye mu cyumba kimwe n'uriya musore, mwebwe mwita ngo muri abasirikare batojwe cyane, he would kill you. Yabica mwese. With enough of you, then maybe you just might. Ariko byibura reka twizere ko be able to kill him. Tugiye kuba amahirwe yo kugerageza kwa mwamwica. Namwe mugere ku ntego yacu. Intego yacu ni iyi. To kill his way to the top of the hive. Nuko mwamwica ataragera hejuru ku mutiba. Mbega nuko ngo uriya musore
kugira ngo ubyumve neza gahunda afite ijambo n'umusaza avuze ngo uriya musore mugerageze mu mwice atarazamuka ngo agere ku mutiba hejuru. Ku mutiba hejuru ni hehe? Hejuru ku gihugu twavuze ngo mutiba turawugereranya n'igihugu na systeme y'igihugu. Ubu ukuriye igihugu bamwita nde mu gihugu? Aba ari perezida w'igihugu. Uriya musore ni ukuvuga ngo abihererwa ubushobozi n'ububasha. Yamaze kubona ko igihugu cyataye umurongo kiri kwiba amafaranga y'abashesha kanguhe, leta ntigire icyo bikoraho. Bike bigeze kutubwira ngo bigeze kugerageza gufunga kiriya kigo gisikaminga abantu, ngo ariko ngo hari ababyihisha inyuma n'abandi bantu bagiye babarengera birangira kiriya kigo kidafunzwe. Bivuze ngo ni benshi bagiye bapfa bibwa amafaranga cyangwa se bagahohoterwa. Bivuze ngo ubwo umusore yamaze kubona ko igihugu systeme yacyo iri ku murongo, ubwo agiye guhana kugeza kuri perezida w'igihugu, ahananyuzaho akanyafu kuko ngo arabyemerewe. Turashize. Mr. Pettis. Mr. Pettis. Get people moving. Bwira abasore bawe mujye guhiga. Mujye guhiga uriya musore. Uriya musore ntabwo ari buze kugarukira hano. Ni kuri uyu musaza avuze. Washinzwe kurinda systeme y'igihugu, iyo yavuye ku murongo systeme y'igihugu, ubwo ni ubibazwa. Bees are interesting little shits. Ariko we uzi ko inzuki ari ibintu bitangaje. Uyu mugore nibwo atangiye kubibona ko inzuki ari ibintu bitangaje. Bari abasore babitiriye inzuki kubera ko inzuki nizo zituma isibaho. Isi igenda neza. Nta nzuki, nta buhinzi. Nta buhinzi, nta civilization. Pollinate a bunch of shit. Ndabizi nyine ko inzuki zikora pollination nyine. Fuck without them. Ikindi ndabizi ko byabiturangirira inzuki zidahari, ni ko umusore avuga hano. Twese inzuki zidahari byaturangiriraho. Listen. Umva. Some bees are queen slayers. Ati inzuki zimwe na zimwe ziba zigomba kwica umwamikazi. Which will rise up and kill their queen if she fails to produce the right kind of male offspring. Ndagira ngo umve amagambo. Muri kino gitabo handitsemo ko ngo hari inzuki ziba zararemewe buriya mu mutiba kugira ngo zizagende zica umwamikazi ubuyoboye umutiba. Mu gihe umwamikazi w'umutiba, umve, mu gihe umwamikazi wari uyoboye umutiba atigeze abyara uruyuki rw'urugabo rwanyarwo cyangwa se uruyuki rw'urugabo ruri seriye rumeze neza, umwamikazi aricwa, inzuki zishinzwe kumwica. Biratangaje. No. Yakomeje gusoma igitabo. No. It's your turn. No. Itaba telefone oya itaba. Za kwitaba ikigoryiwe. Special Agent Parker. Special Agent Parker? Yeah. Yego. Okay. Okay. Thank you. Murakoze. What? Iki. The deputy director is flying up from DC to see us. Deputy director ari mu nzira ava muri DC aje kutureba nje nawe. Byose na makosa yawe wa mujinga. Tugaruke yakuri no hari ahantu hari imitiba. Imitiba urayibonye? Waje. Ndagira ngo urebe filime. Bimeze bite? Uyu musore afite ubushobozi shahabwa n'amategeko budasanzwe. Hano yazanye igikumwe cya wa mu bikipa amaze kwica mukasi igikumwe ahita zakunino. Yinjiramo hano. Iyi filime. Zano. Yeah. Dore aho yinjiye. Urebe. Aza mu imashini n'ahandi wa mubikipa amaze kwica umugore yakoreraga. Ahita aza muri system. Urebe. Giye apfunguye hano. Ashyiramo hakurino. Arafungura arinjira. Aracomeka. Amakuru yose yarari mu mashini y'uyu mubikipa arabanza arayoherereza muri telefone ye. Naho aracomeka n'ibindi bintu. Kanda kana kariya. Yeah. Reba filime. Yasha arapakurura hano ibiturika, ibisasu, arapakira ibikapu. Rebe. Hari aderese yabonye yashakaga. Izi aderese zisa nk'iziri muri Boston. Arangije ahita acaho. Ahita zano hari ikimodoka y'isahiba. Ahita acaho. Urebe filime. Aderese abonye ngo ziri muri Boston. Here's another interesting factoid. Arandi makuru mbonye hano. You know, I was getting sick of enjoying my peaceful thoughts. Bakiraho hari uwinjiye. Sir? Deputy Director. This is Special Agent Parker. Special Agent Parker na Wiley. This is Deputy Director Brigg and Deputy Director Brigg. Munoz. Amanda Munoz. Mr. Deputy Director. Mr. Deputy Director. My colleague and I believe Jena mugenzi wetu twizera ko crime scenes in our area are connected to a single subject.
twese turakeka ko ibyaha bitatu bimaze iminsi biba muri uyu mujyi bifite aho bihuriye n'umugabo bita Adam Clay. 6 people today. Uyu munsi yishe abantu batandatu. Extensive use of trait graft and the nature of his. Ndetse bisa nkaho abo bantu yabishe akoresheje uburyo nyine bwo kwirwano mbega nta ntwari hambaye yakoresheje. Uyu Mr Clay kandi yarahuriye na programu y'ibanga ya leta yigeze gushyirwaho yitwa Beekeeper. Program that none of our partner agencies programu agents zacu zose zitari zizi. Reka tuganire ku byo tuzi ibyo tutazi tubireke Madam Paka. Iyo programu ya Beekeeper ivugira iki? Event, this individual is highly capable and extremely motivated. Uyu musore bisa nkaho ari umuhanga cyane kandi bisa nkaho afite ikintu kiri kumusunika. Mbega afite ari motivated yo kuba yakora ikintu cyangwa se yo kuba yakwica abantu cyangwa se ibintu bikorwa ari gukora. Afite impamvu iri kubimutera ya nyayo. And we believe that he's on his way to Boston. Ndetse turizera ko ari mu nzira ajya muri Boston. And we believe that this is Ndetse turizera ko inyubako ari yagiye guturitsa. Kuko yari ishami nanone ngo ryiriya company yitwa United nanone, which appears to be the entity operating the regional. Ndetse bikaba bivuga ko nayo ikoreragamo call center nk'iriya yindi yatwitse. Adam Clay on this rampage. Kubera iki Adam Clay ari muri ibi byose? He's protecting the hive. Twabyita muri gahunda we nk'uko bivuga byitwa ko ngo ari kurinda umutiba. Ubwo ni systeme y'igihugu nyine ari kurinda igihugu. Sir, Yakubaha, it's what beekeepers do. Ibyo nibyo ba beekeepers bakora. I have enough to brief the director. Mfite byinshi byo kubwira director. What you're asking? Urambaza iki? Chabazani. Well, a SWAT team for nagusabaga ko wama ikipe ya SWAT. Starters, surveillance support, additional. Ndetse ukamana abantu bacunga n'inzobere z'abagenzuzi n'abasesenguzi bakaza kumfasha kugira ngo turindire nyubakura musora atayitwika iri muri Boston. Ni ikipe ya SWAT. Bahise bayimwemerera. That just happened. Birabaye we ise kwemera ikipe ya SWAT cyane. Akibwira abayobozi ngo bamuhe ikipe ya SWAT bahise bayimwemerera kugira ngo bajye kurinda inzu bikekwa kuri amusora agiye guturitsa. Dore etage y'abasikama. Mwese munyumve. Umuntu tugiye kwiba cyangwa tugiye gusikaminga araza gutuma ubugabo bwanjye buhagarara bwemye kubera amafaranga tugiye kumwiba. Reka duhere kuri Phoenix. Phoenix we ibihumbi 200 amaze kubyiba muri New Orleans. Byiza cyane. Cyemaze ku ibihumbi 93 by'idolari. Wari ikigo cy'amafaranga ni make. Uri kundwaza umutwe mwiba amafaranga menshi. Unchimisha. City's up 64x. Maze ko amafaranga menshi. Dore bashinzwe umutekano bahise bohereza SWAT ngizirinde ino nyubako kugira ngo uriya musore atayinjiramo. Dore SWAT ngirafanya we muterane muterane. Front on entry. We ready? Give me. Mumbwira ngo who's vayo bana ba FBI. Now, my federal friend, bahita bahura na SWAT yamaze kuhagera kare. Basore bato FBI rero na SWAT baba bapinga na FBI nyine iyo bigeze ku gikorwa mu kurasa no mu gukora akazi umundi ubusanga nyine SWAT iri hejuru cyane. The governor, guverineri niwe waduhamagaye hano. Weapons in all 50 states. Feel free to call the highlighted numbers of Earth. Niba ngombwa muhamagare hejuru ariko mwe ntago mwemerewe kwinjira muri iyo nyubako muracungira hanze. Twe ducungiremo imbere ntago dukorana namwe mwaba civile mwe. Bano basirikare n'abaki bafite ukuntu babapingana. Mwebwe FBI muri aba civile mujye kurindira hanze SWAT ni twe turibe turimo indani kandi ntago dukorana n'abaginga nkamwe. Bafite ukuntu bapingana. Ya sasuzi ba kubwira toya bariya nanone babarinda utuntu tworoshye. Money, amafaranga tuyibe dore ni ikigo cy'abasikama. Bariya baba kugira ngo urebe ibintu uriya musore yanze. Rebe filime. Reba amafoto abari kurekara y'abantu bamaze kwiba cyangwa se bari kwiba. N'abantu b'abasaza n'abakecuru batamenyereye gukoresha ibintu by'ikoranabuhanga. Baba bari ba target. Money. Amafaranga we turayakunda. Whoa. Abayise binjira. Who the fuck are you? You can't be in here. Ntabwo mwakabaye muri hano. You're alive. Twe bantu tuje kukurinda. Everybody listen up. Mwese munyumve. He's not carrying a weapon, get the fuck. Nimba uzi ko nta mbunda ufite usohokana. We muje kwica Bin Laden umva ikigori. This place prints money. Hano hantu wa printing amafaranga. Anybody so much as puts a fuck. Ntabwo twahagarika akazi n'umunota umwe kuko amafaranga bari guhomba. Sorry to break it to you, but Bin Laden's been dead for a while. So I want to say this one last time. Shiye gusubira mu bwanyuma mufunga ibyo mwakoreraga hano byose. Okay. Cheka ndi iki? I'm your fucking boss. Hamagara boss wawe. You may call my boss. Hamagara boss wawe. I'll do that. Byo nabikora. And you will be so fucked. It's good. Kandi boss wanje numuhamagara birakurangiriraho. Don't be shy. Come on. About the parking garage. Close now. Rebe, abashinzwe umutekano bari hano hasi FBI bayibwire. Inyuma nta nzira ihari. Delivery dock. Same deal. Station. Hano se arafunze. Yes, sir.
Sure there's no back entrance. bivuze ngo inyuma ubwo wafunze nta hantu umuntu yakwinjira usibye Federal law enforcement. yego nibyo koko nta handi umuntu yakwinjirira Long and minimum retreat at a safe distance. Thank you. Someone scout the service tunnel. The other option. hari andi mahitamo Is to smoke them out. Excuse me? ni ugutwikamo imbere barimo bagasohoka Fire is a break. I put him through enough already. What do you say? nanyuze inyuma mbona nta nzira ihari Go by Adam Clay. bakwitande bayita Adam Clay There was a back entrance or yaza kuba ari inzira ica inyuma niho nari kuba naciye You're anyone who's innocent or not involved. rero ngiye gucana imbere ariko nimwe muharinzi kandi muri inzira karengane kandi sinshaka kubarenganya pe It is what it is. ariko ubwo nyine niba ngombwa ndabarenganya Hey, this guy. mumufunga do nshinzwe umutekano do bwiye muri inzira karengane manga kumva vuna do rembo ihari rindi rimwe uyu ni urinda system y'igihugu systeme do igihugu iri mu biganza bye niwe ushyira ibintu ku murongo
tugakora twishimye